Langi manuia le pa ia lo tātua tunu nei fo asa whareile le whai unga le vaiaso, a alumia o se whao poponga o Tala mai Samoa. Wa toi po ia fulfal mai whama mātoto i nisi of soaswani tau se lene, e pe o na iei le fōa e se tasi au whai pese la wilo le tunu ui lanlangi, le au whai pese le punia la waa. O le fōa i onus ful tōru wafe lima se la onus ful luata la fās ful sene, wa tau au ina atu i le fionga minister tanga luenga le soifua malolo ina, le fionga valasi lua pitu whanua tonga manga ta fitu sele i se feilua inga, e fe soa swani e le whanta wina o mea whinga luenga mo o mia, mo le whaalapo tunga tau whatunga o i Samoa, a wale mamalu o le atunu o lau tō wa atu mo le whaonga ina o le foi au o nanga. O le aso lusa fumaleono o me lua fe lusa fumaletonu, na whātau nui nai se whaamoe moe le punia la vai sa lātou whaafia fianga ta amilo i Samoa, e le whaanau naunga e o whatu se leni maua mai ia konseti, e whaatau i nai mea whainga renga mo le whale mai whaama mātoto. O le aso tofi o le vaiasu le nei, na whaatau nui nai le whaamoe moe o le punia la vaa. O le whaamoe moe, ina ia manino au o whala, o le whaamoe moe o le punia la vaa. Maainga maua o le ase mea maua mai e fesoasoani i le whaatawina o ni mea o mo o mia mo le dialysis unit manino le lei. Le whaletua ia Vini Peteru mai le punia la vaa. O lo una ia pele mau o le fionga le minister whaatu angam whainga whaiva i le atunu e tawala ia tina e o la fumanu. O le awala e whaititi e le whaalangalango atu i o loa e awina mai atunu i whafo, e ui lava i lona taunga tā o lo tātu tauma whaipe au sia, o le toi whaafo i le i o tātu o langa māsani wha Samoa, e na ia whawhanga le lafu moa le ainga ia, ma tauma mawhai ma le mauti noa, e le o i eini vaila au o lo tu ina iai, pe on sila fiel mamalu le atunu. O le au tū leo se tasio vaenga po kalambe le malo sa whia le mwhaatau nuine puleona i sala whai, o le whaatau ina atu leo o moa mo le au whai whaatau angala fu moa, e le mamalu le atunu o na auto whaatu la tau te moli mawina le whaamwe moe, e a matai whanganga mo a inga te itasi, man whaamoe moe e la umai le tele le wha moa anga ia pia, ma toe whaafai le tele o moa, ma tufa ia soo ma tele a inga le atunu o e whaatopolia. O le fionga le minister o whaatu angam whainga whaiva, le fionga la auli le maali atoa le o tea pola te Valfose Schmidt, na taita ia ma whaamalosi le atunu, e lalo o le whaamoe moe tāua i pule ono. O le aso se fulma le wha Februari le tau sanga fau, e ato i ele fasa fultu sanga talu o na whaavae le Universite o Samoa i papa i ngala, le na unua i whaatu wina ele tau sanga ia whiva se lau valu se fulma le wha e le whainga malo. E tele whaamtalanga lu i tau, e whaatatau i moe mitinga na whi le whaatu atua, e whaatu wina pe whaavae na ele nei Universite. Le ua tots fulu i vai tau sanga i le tau sanga le nei, talu o na whaamnu i na i le whaitau fia feo alo ma whanau o le altunu, mai a oa onga ese, a oa o onga i li Universite. E le o toi pō mala i lana po paketi 5 tāla, a o lea ua 2.5 miliona tāla. Na matal tātou Universite, na o le tasil po kalame o le foundation, po le UPY. E fast 5 tama mateine a onga, ma le au whai ngā luenga to a ngao na ale 2.5. O le tausanga nei 2.5 tolu, ua se lau mo na tupu pol kalame whale a onga. Tolu a whea iwa se lau tama mateine a onga, ma le au whai ngā luenga e wha se lau mo na tupu. E le saunonga le fionga le minister a onga ta longa maanga nuu, le fionga se ula, e ui ele whaatustusa lia le tātou Universite la ititi i Universite te tele le lolangi o fo ili USAP, ai mawae matatia na ia au sia. Mua, le tofia ina o le urua i pule sili tamaitai na te whaafoeina le tātou Universite. Lua, le si tia o le au whai o tama mateine a onga,
ua le stara i nei tausanga tolu afe iwa se lau, pe a whātustusa i le tolu afe valu se lau i le tausanga o tuanai, ma isi tausanga e whātaru ai. O le uruai o whoina atua o onga puu alo ia, Michael Daniel, Koses e tali atuai i mana onga o whale whainga luenga. Le si tio awa noa skol sipi mo polkalame, whamatata ese, mai le lua se lau mo na tupu, i le 5 se lau mo na tupu. A wale whamama avenga i mātua, o na ole taungatā o le soifuanga, a e mai se le tūlanga o le whaiti tio ngā luenga, mo mātua sa whaamoe moelo la tauta mau ainga, i ara ngā oa i tangata ta whao mai whafo. Le whionga le minista o ongata longa maanga nuu, le whionga se ula Ioane. E le mai a il to ilu ina o le mata aupu na toe talo sanga pe apili a ile whaletua ya ilinga noa Daphne sa polo. E na ia to ilu e le whaai unga le whaamisinonga e tusai malana tangi sa ye mo mua. E le sa o le whaai unga na whaia mo mua. E whaamau nia le wili na tūsia e le tua whawhine o lona to olua ia pātū tia ba so e whalefatu sa polo. Lea sa avea mua mua mwhaamisina sili. O se wili o lo whaamawina ai le tu inatua le tele o aseta le tama. I le lata mawhai ia maka sa polo. O le atali o le uso o tiawa asu e whalefatu maka sa polo. Sa o lata usia. O se tasi o vaenga na tangi ele tina ia ilinga noa. E na te leo talituruina na tūsia e pātu i lano sana ioenga. Leo wili e lona tua whawhine a rua manvao ka te lina sa polo. Au whata o to liel te mai a tia vasu e le mautangas. Ngase, wa whata nui nai lo le whaamasinonga le tinaya ilinga noa Daphne sa polo. E na te tutongi natu le ta ilima feta la i tu te te e. O tala fawia mo le whai unga le vaiaso whilo i le vaiaso fau, manuia Samoa, whasoi fuia.